Bog svima, ja sam Renato, pozdrav iz Daruvara i kao što vidite, u rodu sam sa našim premijerom. Krećem odmah na stvar, s obzirom da mi memorija telefona ne dozvoljava snimanje duže od 18 minuta. Tako da treba editirati ovaj jedan divni video koji slijedi, a to je još jedan beauty ljepotanski tutorial, ovaj put o kosi. Kao što vidite, moja kosa je zavezana kopčom koju ćemo sada skinuti. Volim svoju kosu i sad sam odlučio od prijateljice posuditi jedan stroj. Stroj koji datira iz 1990-ih i izgleda kao da ćemo barbikama peglati kosu. Kao što vidiš, nastavak je jako zabavan i sada ćemo ispeglati moju kosu u zigzag. Nadam se da neću spaliti svoju sobu, da si neću spaliti kosu, u konačnici glavu i tijelo. Dakle, drage beauty blogerice i ostali ljudi koji mi gledate, ovako se ne pegla kosa. Evo, za prvi pramen dobili smo ovo smo dobili, to i želimo dobiti. Hvala prijateljice što si mi posudila ovaj, na engleskom je klimper. O, wow, izgledat ću kao Serena Williams. Sve lako kad si sam, e pa nije. I sada kada mi je cijela kosa uništena, odnosno najbolje napravljena ikad jer znam rukovat svim aparatima koji mi dođu u ruke. To je to, vi nabacite like, nabacite subscribe jer je ovo jedan od onih generičkih videa koje vidite na YouTube-u i vidimo se u sljedećem videu. Čaopusabok!